Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas govorimo o sukobu Bošnjaka i Hrvata tokom 1992. do 1994. Rat u Bosni i Hercegovini, koji je trajao od 1992. do 1995. godine, bio je jedan od najkompleksnijih i najtragičnijih sukoba u savremenoj historiji Evrope. U tom ratu sukobile su se tri strane, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, a odnosi između zaraćenih strana često su se mijenjali. Iako su Bošnjaci i Hrvati u početku bili saveznici protiv srpskih snaga, situacija se tokom rata drastično promijenila. Sukob između Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane, HVO, izbio je krajem 1992. godine i trajao do početka 1994. godine. Ovaj sukob, poznat i kao bošnjačko-hrvatski sukob, ostavio je duboke rane koje se osjećaju i danas. U ovom videu govorimo o uzrocima, toku i posljedicama sukoba između Hrvata i Bošnjaka u ratu u Bosni i Hercegovini. Proučit ćemo političke pozadine, ključne bitke i zločine koji su obilježili ovu fazu rata. Kroz činjenice, citate i dokumente, želimo rasvijetliti ovu složenu i bolnu epizodu bosanske historije. Ostanite do kraja i saznajte kako je došlo do toga da dotadašnji saveznici postanu neprijatelji. Sukob Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini nije izbio iznenada, već je bio rezultat niza političkih, teritorijalnih i vojnih faktora. Na početku rata, Hrvatska je podržavala nezavisnost Bosne i Hercegovine i Hrvatsko vijeće odbrane je sarađivao s Armijom Republike Bosne i Hercegovine u borbi protiv Jugoslovenske narodne armije i Vojske Republike Srpske. Međutim, istovremeno su postojale težnje dijela hrvatskog političkog i vojnog vrha da se određeni dijelovi Bosne i Hercegovine pripoje Hrvatskoj ili da se stvori posebna hrvatska teritorijalna jedinica, takozvana Herceg-Bosna. To je izazvalo zabrinutost kod bošnjačkog političkog vrha, jer su se teritorijalne ambicije Hrvatskog vijeća odbrane često poklapale s naseljenim bošnjačkim područjima. Ubrzo su počele lokalne tenzije i incidenti između pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, posebno u Srednjoj Bosni. Politički pritisci iz Zagreba i podjela međunarodne zajednice dodatno su pogoršavali situaciju. U mnogim gradovima su vojne i civilne vlasti počele djelovati neovisno, što je stvorilo vakuum i dovelo do direktnih sukoba. Sukob je dodatno pogoršan nakon potpisivanja Kutiljerovog plana, a kasnije i Van Sauen plana, koji su nudili etničke podjele, čime se poticala nacionalna razjedinjenost. Iako su neki lideri pokušavali očuvati savez, napetosti su iz dana u dan rasle. Izbijanje sukob je zvanično eskalirao krajem 1992. i početkom 1993. godine gradovima poput Prozor, Gornji Vakuf, Busovača i Vitez. U mnogim slučajevima, Hrvatsko vijeće odbrane je tražilo od bošnjačkih snaga da se povuku iz određenih područja i stave pod hrvatsku kontrolu, što je bilo neprihvatljivo za Armiju Republike Bosne i Hercegovine. U Gornjem Vakufu je januara 1993. izbila otvorena borba, kada je eksplodirala bomba u hotelu gdje su se nalazili bošnjački vojnici. Sukobi su se zatim proširili na Lašvansku dolinu, Novi Travnik, Kiseljak i druge dijelove Srednje Bosne i Hercegovine. Grad Mostar je postao simbol sukoba nekada zajednički branjen, postao je podijeljen grad s krvavim borbama između Hrvatskog vijeća odbrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na mnogim područjima su obje strane počele sa formiranjem logora za zarobljenike, civili su bili izloženi prisilnim iseljavanjima i masakrima. Humanitarna situacija se pogoršala, međunarodna zajednica je reagovala lako i neodlučno. Do sredine 1993. godine sukob je bio u punom zamahu i dodatno je otežao ukupnu situaciju u ratu. Bosna i Hercegovina je tada imala dva rata, isto vrijeme jedan protiv srpskih snaga i jedan unutar nekadašnjeg savezništva. Jedan od najtragičnijih događaja u sukobu Hrvata i Bošnjaka bio je masakr u Ahmićima u aprilu 1993. godine, kada je Hrvatsko vijeće odbrane napalo selo i ubilo više od 100 civila bošnjačke nacionalnosti, uključujući žene i djecu.
Taj masakr je izazvao međunarodnu osudu i pokazao razmjere zločina. Sa druge strane, zabilježeni su zločini nad Hrvatima, poput ubistava u Prusini i Grabovici, gdje su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine počinile ratne zločine nad hrvatskim civilima i zarobljenicima. Naravno, ovo nisu bila naređenja vojnog vrha Armije Bosne i Hercegovine, to su bili pojedinci koji za mene nisu nikakvi borci, jer ja nisam za to da se na živa nevina roba diže ruka i vrši bilo kakav zločin. U Mostaru, sukobi su bili posebno žestoki, grad je bio podijeljen rijekom Neretvom, sa zapadnim dijelom pod kontrolom Hrvatskog vijeća odbrane, a istočnim pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine. Simbol grada, Stari most, srušen je u novembru 1993. godine, što je imalo veliki emotivni i propagandni značaj. U centralnoj Bosni su se vodile bitke za kontrolu nad komunikacijama, skladištima i teritorijama koje su imale strateški značaj. Civili su masovno stradavali i bili prisiljeni na bijeg ili život u izbjeglištvu. Borbe su često bile prsa o prsa, selo po selo je mijenjalo kontrolu. Oružja nije nedostajalo, ali je hrane i lijekova bilo sve manje. Vašingtonski sporazum, sukob između Hrvatskog vijeća odbrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine završen je potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma u martu 1994. godine. Uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, Bošnjaci i Hrvati su pristali na stvaranje Federacije Bosne i Hercegovine, zajedničke političke jedinice. Ovaj sporazum je formalno prekinuo sukobe između te dvije strane i usmjerio ih ponovno protiv zajedničkog neprijatelja Vojske Republike Srpske. Iako su u praksi tenzije i dalje postojale, oružani sukobi su prestali, saradnja između bivših neprijatelja je postepeno obnovljena. Vašingtonski sporazum bio je prekretnica koja je omogućila kasnije potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine. Mnoge vojne jedinice koje su se do juče borile jedne protiv drugih, sada su morale sarađivati. Sporazum nije riješio sve duboke razlike i traume, ali je bio prvi korak prema miru. Ratne posljedice su i dalje bile vidljive, a mnogi zločini još uvijek nisu bili procesuirani. Ipak, kraj ovog sukoba dao je nadu za kraj rata u cijeloj Bosni i Hercegovini. Za vrijeme sukoba između Hrvatskog vijeća odbrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine počinjeni su brojni ratni zločini nad civilnim stanovništvom. Mnogi od tih zločina su kasnije procesuirani pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju. Lideri Hrvatskog vijeća odbrane poput Darija Kordića osuđeni su za zločine protiv čovječnosti, uključujući masakr u Ahmićima. Sa druge strane, i pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine su osuđeni za zločine nad Hrvatima, poput Sefera Halilovića koji je oslobođen i Envera Hačihasanovića. Zatvori, logori, etničko čišćenje i sistemski napadi na civile predstavljali su ozbiljno kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Iako su presude donesene, mnoga pitanja i danas ostaju otvorena, naročito u pogledu pojedinačne odgovornosti i moralnog suočavanja s prošlošću. Zločini ne smiju biti relativizirani niti ignorirani bez obzira na stranu. Istina mora biti jednaka za sve žrtve, jer samo tako može doći do istinskog pomirenja. Nažalost, političke strukture često koriste ratna dešavanja za nove podjele, umjesto za učenje iz prošlosti. Međutim, istina i pravda ostaju temelj za zdravu budućnost.